روشا مرۆڤاهی بڕاستی لە کوبانێ يعني هنا خرابة دور بيتش بردوامة دبكو هنجاران آليكاري درباز دبن لي پرکێ من ئالیکاریان کو دەرباز دەبن ژی بڕاستی تێرا پێویستیان ژیانەیە خەلکێ ناکە ji ber ku hem koçber li Kobanên hene hem xelkê yanî bi giştî derdora nîv milyon kes li Kobanê dijîn ev jî hiştiye ku zext û guvaş di hemû waran de di hemû sektoran de zêdetir bibe bi taybet di aliyê tenduristî de eger em behs bikin ji ber ku li Kobanê نەخۆشخانەیان ئەو قاسی بەرفرە و مەزن تونەنە کو چارەسەریە وان هەموو نەخۆشان بکە ئەم بزانە بن کار ڕەوشا کەرتا تەندروستیە چاوایە دوان ڕۆژاندا دکتۆر ماهر عومەر عەلی کۆ پزیشکێ پسپۆرێ نەخۆشیên هەناڤایە هەمان دەمێدە پزیشکە نەخۆشخانەیە ئەڵمانیا تایبەت لە کوبانێ هەرژی کوبانێ mêvanê me ye دکتۆر ev demawa baş be hêvî dikim hûn baş bin rewşa یا تەندروستیە لە کوبانێ پشتی مەهەکێ ji دوورپێچێ niha di çi astekî de ye شب باش مامۆستا سپاس ez kêfxweşim çito ser ekranê diroda bora diaxivim ser rewşa Kobanê tu gelekî bi xêr hatî rewşa ya sihiya tenduristî baş e li Kobanê piştî derbasbûna mehekê niha rewş çawa ye niha rewşa tenduristî berî dûrpêçê di asteka nizm bû belam li paş dûrpêçê berva xerabtir dare di kîjan alî de ber bi xerabtir ve diçe diktor berva em bên va muessesatê me sihî va avahî me tenduristî têra ji mareke mueyen me va koçberiya çêbû vi qasbilet hat zexteke mezin ser va avêhî kir nexweşî taybet û nexweşî hikûmetê nexweşxanê wan li Kobanê ez bawerim yek nexweşxane heye ya hikûmî yek nexweşxana niştîmanî heye meşwe wetanî ew ya biçûk e û nexweşxaneyê gewrtirîn nexweşxane li Kobanê meşwe Almanya ew nexweşxane Almanya ev taybet e yani ya ev taybet e ke meşvê Almanî endamê meşvê Almanî û berpirsvarê meşvê Almanî vê koçberî pir xizmet kirin bes imkaniyatê me mehdûd e kêm e karîna we çi qas heye imkaniyatê we diktor yanî di rojekê de nexweşxaneya Almanî ku mezintirîn nexweşxaneya li Kobanê dikare pêşwaziya çend nexweşan bike di rojekê de niha em kanin sed nexweşî di sêdî pêşwazî kin cem me mişkiletin lê bes derman û pêwîstî nexweşa va pirsgirêk ji me re çi derman û pêwîstiyên nexweşan niha li ber destê we peyda nabe yan jî ber binemanê ve diçe niha gîtin e pirs gîtin e derman nemaye kûk nemaye derman hê bi astekî nizm e kêm e kêmasî em tê dibînin çi derman diktor eger tu zêdetir zelal bikî çi derman gelekî pêwîstiya we pê heye û niha nexweşxaneyê peyda nabe niha derman corî derman pir e kêmin em berî gap sîromata dest pê dikin dermanê îltîhabê vana pêwîst in çunkî millet hicret çêbû millet nixweşî sîng vêra çêbû qesabat vêra çêbû va dermana em pêwîst in sîrom gelekî astî dewemîn astî dewemîn nexweşî muzmin hene vana ê pêwîstî dermin tim gerek derman ji wana qut nebe wek nemûne nixweşî dil nixweşî şêkir mixapin nixweşî ê tewrî zerermendin nixweşî seratanê şêrpencê û nixweşî gurçîlê ê gurçikê şuştinê gurçikê nexweşên yê penceşêrê û yek ku pêwîstiya xwe bi şuştina gurçikan heye ez bawerim her du jî çareseriya xwe bi yekcarî li Kobanê tune ye ya van her du yekcarî tune yekcarî tune ême xwe ez doktorî daxiliyê qelbî bim û ez berpirsyarî şuştinê gurçikê bim niha pir derman kêmin nixweşxanî gurçikê nixweşî seratanatan ya darin şam derman serkîsa xwe dikirin ya hikûmet dê wana ew dermanê hikûmet dê wana pir kêm e
باش ام بحثا پسپوریات بکن پیش از بیم سر نخوشیم پنج شیر دکتور تگوت کو بره تو بر پرسیار بود بر وی ششنا بسیاری ششتنی گرچه که من گفت آره چند نخوش لکوبانه هنه دکتور کو پیوسته باوای کی بردوام ششنا گرچکان جواره بکرن نها سن نخوشی ماهه چل نخوشی ماهه سی بو چل نخوش بله اها و جکنگی و ششنا گرچکان جواره نهات یکرن نها جوانا را دکن بس درمانی پیویست که ما کیمه یان تونه جنگه داد حربه داد صفر کیمه يعني باشا افسي هنا خوشين تا يعني چل نخوشين کو تو اوای کی بردوام وان درمان دکی گرچکی وان دشوی هر بردوام بونه لسر چاره سریع علاجا خویان هنک جوان هيا کو علاج ورنگرتنش برنبونا درمان هناك علاج ورنگرتنا چند نخوشن هجمار لبردسته هيا نها ایما گوتنا ما چبو سر درمانی گرک مگو وقت نمونه ای گرچکه وقت نمونه نخوشی سرطانه نخوشی سرطانه داره درمان سر کیسه خواهد کره منظمات تنه وی دام که هر جرعات دیگینه $1000 هيا الكوباني کو یک بخازه نخوشه كوباني سرطاني نخوشي سرطان الكوباني فرن نعم بس من درمان هيا درمان وانتنه درمان وانا لشام و حلب دواسینن به نرخی بها نه نخوشی سرطانه تقریبا اجوانا را درمین بلاد کم سروانا دعالقینم معنا نرن شام و نین ایما مشوی المانی نخوشی ای شیر پنجه امجی نابن يعني نها درمان جدر و جوارته اللي بنرخه كي جرانه جدر باته ام برد علاقين مش در باته اها تقول كو دقيجة حتى $1000 اره جرعات دقينه $1000 $1010 جرعاتي سرطانه چند خوشه پنج شیر الكوبانه هنا والله كاجمار جمتنه ايما بخا باوي من نخوشي شير پنجه اها وتبخا زاني بله سلامتی ان شاء الله وش كان جيبوي درمان خونه بري سلامتی همون خوشانا نها ای شير پنجه مراحلا مثلا جرعات بين نخوشنا هنا جامن محتاج درمان وطنه نكون وا جرعات بكرن نخوشي ای شير پنجي ما مكينا سرطان ثدي عربي بين بله درمان هيا لكارينا وانتونه كوبري كي زيد الفي درماني صرف بكن دكتور تو دنگه من دبهيزي دكتور ماهر تو دنگه من دكي دكتور اگر تو دنگه من دكي ام بشكي زيادتر للسر روشا نخوشين پنج شير بله مستر باش اره انت دكتور باشە حتەکو هەفکارێ من پەیوەندیە ڤەدگەرینن پەیوەندی باشتر دەبە ئەزێ جاردم بینە جەمتە ئەز خوازم هەنێک گوتنێ دکتۆر ماهر ژۆرە دووبارە بکەم وەکە نمونە ئەو بەحسا ڕەوشە تەندروستی لە کوبانێ دکە دەبێژە و دەرمان گەلێکی کێمە هەما بێژە دەرمان لە بەر نەمانەیە بتایبەتی بۆ نەخۆشن و بە ئەنفلوەنزایە دکەون کۆ پێویستی ئەوان بە سیرۆمێ هەیە یەک ژ پرزگرێکێن دنج بۆ وان نەخۆشن و نەخۆشیە خۆیێ دەم درێژ هەنە نەخۆشێن شەکرن یێ گوڤاشە خوینەیە ئێک و نەخۆشیە دل بوانڕە هەبە ئەوانە پێویستە کوباوایەکی بەردەوام دەرمان بخۆن دەرمان نەها پەیدا نابە ئەگەر هەبەژی نرخێ خۆ گەلێکی گرانە وەکی دنجی پرزگرێکە هەری سەرەکی لە کوبانێ نەهاژ بۆ نەخۆشێن پەنجە شێرە یشێ پەنجەیە و هەژمارەکە نەخۆش هەنە لێ دەرێ و تناڤەن تونەنەش بۆ وەرگرتنا یا دەرمانێ پێویستیانژی چارەسەریە پێویست ji بۆوان ئەو نەچار بوون بەرێ دچوون حەلەبێ و شامێش بۆ کۆ چارەسەریە وەربگرن لێ نەها دبە کوڕێتنە بەیانژی بەر مەسەلەی ئەولەکاریە نەوێرە بن بچن شام و حەلەبێ دەرمان دەرباس بەب ئاوایەکی قاچاق لێ بنرخێکی گەلێکی گران دەگهێژە حتا 1200
دلاریش بۆ هەر جرعەیەکە ئەف ژی یعنی کارینە هەموو وڵاتیان تونەیە و دەرمانێکی ئەو قاسی گرانج بۆ جرعەیەکێ وەربگرن. دکتۆر ماهر جاردن لەگەل منە. دکتۆر ئەمە بەحسانە خۆشێن پەنجەشێرێ دکردن هەری زێدە کیژان جوورێ پەنجەشێرەیە کونها دەرمانێ وێ پەیدا نابە. پەیوەندی ئەمە جاردن لەگەل میێوانێمە قوتب دکتۆر باش پەیوەندی قوتبوش خۆیەک ji pirzgirêkan hêlên peywendiyê ew jî pirzgirêkeke din e li Kobanê